May nili kumsang ni sumni pali ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong te in Vawiin chibai kanbuk theu acheu Israel Palestine Hamas indona chuan thasari akaita Vawiin hi hanizan hi somle pakhat na hanitowa Israelin final proposal inremna thuthlung aum thaina turatana rodnan siam nanung bar chu Hamas lam hian pomhar sa antihle maya Israel chuan deadline siamin India time chuan nizan zanlaidar sompani thleng khan Hamas hotenena inremna thuthlung chungchanga hian anha thaitur tule heibak hi anhak don lawani ti anlo puangjar towa inremna thuthlung hi ansiam fel thailawani chuan Hamas ho chaktak le nget taka hanin kulnom chunle Indo tran hani phatatanga tun thlenga Indo na mual pangayang taka Hamas le Israel sipaite vaikhatma anlain beilona Egypt bordera Rafah khopui mi maktadoi khatchung zatmai anche na chu Israel chuan run mai turin hanin buat saimup mup maya Israelin khovel ramsang laka trangin Rafah khopui lu chilau tura norna natak tak mai handonga chutiang bok chuan Hamas ho te po hian Rafah khopui hi Israel sipai ten hanlu chilau na turin in biagram na thoktu ten an na chunjama inrem lailok na thathlung siam turin natakin nor anivemek boka hetiang kara hian Hamas ho chuan Israel rodna le in biak na naipuitu US Egypt le Qatar ramthroi tu ten inrem na ta na rodnan siam te hi pom harsa ti hlema sela Israel sipai ten Rafah khopui hi anlu chilngal mai lo na turin Hamas ho te chuan adal tok lakin in biak na chu kalpui chun zom anram tileta ABC News chuan live update nan nei dan chuan Hamas delegation team te chuan in biak remnalam kalpui le turin Cairo khopuya anlet le ta Qatar le Egyptian mediator tenen soiho na hi anai masapota Qatari mediator te chuan Hamas ho te hian inrem na thuthlung ti hlotlin ani thaina turin chulam hoya ril rupuchung chuan in biak na hi kalpui tran ani le thaidon ta ni anti war analyst te chuan Hamas ho te hian inrem na thuthlung hi nolpo loni ta sela Israelin deadline siam hi Roman na fel tak noya siam ni in hakreta Vawiin hi Israel tan chuan nisar sabat ni hania chuwang chuan Israel sipai te hian beipui thak na hi kalpui don ma sela Vawiin rumruma chuan Rafah khopui runa beipui thak na lian tham major offensive operation hi annei rin anilawa tichuan Hamas lampo hian hei hi anhret chiana wangin deadline apel ma hretin in biak na dokan kilhole turin Cairo khopuya handon let lea ma se kham ma jongjong khan Israel rotna chu thilpom thailo ani ziale Palestine mi puite rabenani tin nataka handau dal thu han soilang towa ma se in biak na dokan kilhole turle Israelin Rafah khopui habei meina tur chu adal tur chein Cairo khopuya hankir le ta hei hi inremna ta na thutluk na siam na tur nge Rafah khopui Israel sipai ten anlu chil na tur po khotlai na tan chau an mangdon tiro chu hriatani lawani anti ABC News in han soijal dan chuan Israel hian major ground offensive hi kalpui chialo ma sela Rafah city Daifem Valley Southern Gaza town thren khat ta chu indona muala achang chhomek ka heti lai hian thileng po thleng thei hania wangin US President Joe Biden le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ta chu phone call manga in biain Rafah khopuya hian Israelin major military operation nei tura in bot seina apei felvek to wangin Gaza mi puite tranpuina tur tamjok thonlu angai dona damdoite eilein turte anmamo chikrang krang ta chu atamjok Gaza hian thlentir ngai hatul dona chuwang chuan mipuita tranpuina Humanitarian aid tamjok Gaza thonlu dan tur chungchang an soidun ani heti mek lai hian US Secretary of State Anthony Blinken chuan Middle East huamjau zo ka in dona hi chokchok turin Hamas le Israel hian step khatpua manson ani chuan chu boina lian le huamjau jok chu athleng ngai dona indona hian thasari lai mai habat liamta
tun hi Israel Hamas hote inremna thuthung an siam na turatana hun poimo berchuni ati tichon Hamas hoten inremna lam hoya inbiak na an chunjom le ta ka wang hian Israel chuan an plan angin Rafah khopui chu lalu chilchialo ma sela Israeli force te chet na muntam taka mutur haumzi ngala Al Jazeera chuan Palestinian town pakhat Deilar Gusun muna Israel sipai te handon luta loudspeaker ring tak mangin antarkat ber building lian tak mai pakhat chungom te chu ron chuaka an kutain peturin an hriat tira mase beisayangin thil athlen chunjom lo wangin Israel sipai te chuan he building hi anti-tank rocket propelled grenade mangin an kapzui te chiam maya building chungom te hi an thivek ani lo vek poin aladam chun te po liam na tak tak tuar anni an rin thu an pong zarbok ani diharet chuan he building chunga hian Hamas firfiak polte antum khomani ti Israel chuan an thria chuwang chuan he khuwa hian lu chilin building hi anti chet sakta ani video footage atanga halandan chuan hetianga an ka hnuwa hian Israel military bulldozer te excavator te mangin he building hi nor chiat zui ani tabok ani Deirar Gusun hi West Bank town pakhat ania Palestine media Wafa News chuan Israel police tenilavin West Bank ka hian Israel sipai tam tak anon luta Israel sipai ten bom manga hanka ma hian Deirar Gusun le ache vela hian inka tonna lian tham tak athenga silai pok ri hi anasalea eje Palestine chuan Deirar Gusun muna inka na le bom pok ri hi Tulkaram city trangpoin ari hi hriat thai khopin in beina hi anasani anti hebaka hian Gaza lampanga Israel sipai te anchana hleboka Wafa News agency chuan an soidanin tukin jing ma takmaya khan Gaza city tranga marlampanga Israel sipai ten air strike annaya ama zongjong ai khan Israel hi anchana de ungeni media krang ten an report dan chuan air strike tia soimai lovin deadly air strike tin han soidau khera bom manga Israeli strike anai na munta hi asaf toy bulloka tele janina bulloka te hania hengte hi Rafah city tranga khothang lampang naite om anni Israel sipai te chetna wang hian mienga mazatin nunnan chana mase tukin maya thilthengani wangin nunna chanjat figure diktakle liamtur zat hi hriat thei alani rilo ani Central Gaza lampanga po Nusairat camp chevela Israel sipai ten bom mangin strike annai boka heta po hian mi pahnin nunna anchanani ti anpung zarbok heti lai hian yamena Houthis rebel sauta chuan Israel na inzom na nei long engchi po sumdong long po ni sela Israel longchol hunlam pantu zongjong tachu kan tar katanga kan kap vek donani antia tuipui khoi huna poni sela kan ral thuam ten aka phak china piang mi chu kan kap vek donani tin hanpung zara heng anpon jinga hian Red Sea tuipui sen kan ti te Bab al Mandeb Strait le Gulf of Aden te atela heng an soi tuipui te hi crucial shipping channel santi tuipuya sumdona kong poimo tak tak te haniveka Palestinian tele Israel indona hian yamena Houthis chuan Palestine lam kantrana tuntheng hian kan thokho zelani ti lantina turin he operation hi tran ngalani tin Houthis military spokesperson yahia sari chuan hapungchar ani Houthis so hian Israelin Rafah bay atum chungchanga anvau khanna ani berani antia mase UN report atanga halandan hichuan Israel hian anjam phalem lo hleni in akhriata UN in mipuite tran puinale mipuite din mun lampang zirchiang tura hada UN office coordination of humanitarian affairs OCHA 10 flash assessment anti chuatranga halandan chuan tunkarnilai ni tranga nimin zirtopni chanhulampang thengkhan Gaza strip bika Israel sipaite chetna wangin Palestinian mi somngale palin nunna anchana mi zachuangin hliam antur bokani antia hei hi Rafah khopuya thiltheng turnena khaikhin chuan khaikhin thamlo tlukangai ania Rafah khopui hi Israelin halu chilani chuan nikhat thil thua po nunna chanle hliam tur hi ale tam takin anpung donani antibok
nizan le tukin vela Israel sipai te hanvachet na hmuna hian building tlusapkara mithren khat te antangani ti anpung zara heng inchimkara tangmek te hi voin chama darsom vela tangkhan lak chua tumin na thotanania nunna chanza thi nasatakin hapung chhodonani antia mase Palestinian mi nunna chanta tia hanpon fauta hi Hamas firfiak polte mi puite inphenna tana manga Israel sipai lo baile tu te anitlang pui loma civilian poi soilo nunna chan chu omve bok ma sela hengmi te po hi Hamas ho ven himna tana in pe te ania Hamas ho tenen danglam na hanum chong lawani tin the Jerusalem Post chuan hanpung jarbok UN Noya World Food Program WFP Hantia Executive Director Cindy McCain chuan US media NBC nena interview hanai na indona tran ani trangin Gaza marlam panga thilrap thak tak tak mai halo thleng towa tichuan tuna hian tichuan chung thil ta chu tuna hian in thak thlengin Gaza chimlam panga thil thlen dan chu harap thak tel tela nireilo te kalta tangkhan Israel sipai te chetna wang hian nunna chan zat hi anpung chhona sa hlea Israel chuan van boru ka tang te tuipuya tang tele khomwala tang tein Gaza beina chu nasatakin hatipung chawa haiwang hian nunna chan ni tinin anpung hloi hloya Palestinian nunna chan omto zat hi kan hriat thaile confirm thai china ringot po mi singthum sangli zaruk somni le panni antling towa indona wanga liam tur hi mi singsari sangsari zariat somruk le pasaria in hantam to zokani hati heibaka hian Gaza ralthum lom tak tak mai chu nasataka man hani wangin bompok khule meikhu wangin boruak chiale boruak thalo tak tak mai chu mipuitanan hibluta no pangthangin heng boruak chia hian atom vela kumenge mozat local le tura hei hian Palestine mipuitalaka hian nasatakin ngong anai donani hatibok hetilai hian monitoring period anti Israelin deadline asiam hunchung ningani le nimin zirtop jantheng khan the Institute for the Study of War ISW le the Critical Threat Project CTP10 report an pekdan chuan Northern Gaza Israel sipai in kulmek tachu anin kulna hmuna Palestinian Hamas hoten mortar le rocket mangin nasatakinan kapa haiwang hian Israel sipai Gaza marlam pangmai nilo chimlam pangaum tetan po harsat na athleng meka achan chu Gaza marlam pangle chimlam pang in kalpo na kongpui ta chu ti chiat tuma han target berte hania Hamas fighter ho ta chuan rajumanti multi rocket launcher ho ta chu muntam taka anbuna military route Israel sipai te chimlam le marlam panga in kalpo tuna anin thiar kwalvel na kongpui ta chu ti chiat tumin rocket le mortar mangin hanbom chiama Israel sipai te thonlu belnin helai huna hian in bainalian tak mai hathleng zuita hebaka hian khanenis satranga kilometer sarivela hla nirim area Israel sipai omta chu rocket mangin hankap chiam boka Gaza City Israel sipai omtepo munrang tranga trangin Hamas sauta hian rocket mangin hankap chiam boka mase heng munrang tranga Israel sipai te hanbaina hian Israel am hian engtengin nge hantor ti hi fiat mai thai anilawa Israel sarkar chuan puan chian na halanai lo bokani anti Middle East boina hian thilthleng hatam hlemaya Palestinian Authority te chuan Palestinian mitang zongjong tele Israel mi mission be mekte in thengton vektura rotna thar handon nei lea Israelin deadline asiam hi anpom lo thu anpon zarbaka inremna siam tura in biakna nei hun chung deadline atan hian niza somret chung o turin rotna US an thlen boka mase hei hi US Secretary of State Anthony Blinken chuan an hnolani ti apong zara Palestine mi puitele Israel inremna turkara hian buena siam tu le harsana siam tu ankarat lazep omchun chu Hamas hote hi anni ati tichon heibaka hian Arab countries santi rampanga US nena intrian thatnale inkung kaina thatak meile Donald Trump hunlaya inremna thuthlung ziaka White House sange Israel nen diplomatic relationship nei tura ming lo sign nan to ram heng Qatar te Saudi Arabia te Jordan te
Egypt le United Arab Emirates UAE te hian US Secretary of State Antony Blinken nena Palestine ho chungchanga ruam na le rotna han nei te an thena he draft plan anti Arab countries ten rotna han thena hian Palestinian statehood Palestinian mipuiten maniro inrela independent ram han nei theina tura rotna hanidau dara Channel 12 in 100 report dan chuan US Secretary of State Antony Blinken hian he rotna hi ataka thil thleng thei haniri lawa chuwang chuan anhnolani ti anpung jara hebaka hian US chuan Palestine hoten raman nei na tur chungchanga hian US hian mo phurna hanei lawa tuna kan focus ber chu Hamas ho te hi anni joka Hamas ho roral noya hian Palestinian Authority te Palestinian education system chunga te hian ei rup na tenum tak mai hain phum ruwa chung chu siam thata reform vek phot angaya Palestine mi puiten chile sakho inkara in clear ranna Israel huat na thu han sei fo thin hi an top san hatul bokani hatia Channel 12 chuan hang Arab countries rampanga te hian rotna hankan jinga hian harang thayang berin Palestinian mipuita tana Middle East ram nget peka Palestinian sarkar din hani thaina turin harang thayang berin khovelin apom puina le iwenin apom puina hi pek thuai hangayani hantia hebaka hian Palestine ralplan te tranpui tu pol UNRWA te chu ven himna fam kim peka tranpuina sungpo azawaya pechunjom le turin hanbei seiboka hebaka hian Palestine Authority te nena Palestine mipuiten anluat chin ramchunga sarkar thunai na pumhlum te turin hanbei seiboka tichon ram pakhat aniangin Palestinian Force te Gaza hian din saka chung Palestine sipai te chu khovel ramsang te tranpuina international assistance peturin angen bok ani hello po hi point dang tam tak an theluta masa hengjong hi US Secretary of State Antony Blinken chuan anhnolani ti apung jarta ani US in hanrot na anhol sakmai baka hian Hamas ho te hian mitangin thlengton na le in ka haina thathlung hi anpom theilawa anhnol leni chuan Hamas ho te laka hian US chuan maladonani ti apung jara The Washington Post chuan report an pek danin US Secretary of State Antony Blinken chuan Qatar ramchunga Hamas leader te antom him chu angai mo ta hlea Qatar Prime Minister Mohammed Al Thani nena heng firfiak pol Hamas ho te hian mitang in thlengtona tura rotna hi anhnol leni chuan Doha City Hamas leader om te chu Qatar sarkar hian nochok ngal turin kan phut donani hatia hetianga malatura Qatar sarkar nena US sin ngenna aron siam huna lopam mai turin Qatar sarkar chu ain buat saini tin andram khruai tuluber Prime Minister Mohammed Al Thani hian apung jar ani tichon tuntuma hian Hamas ho ten inremna turatana in biakna hanai mek hi anhol leni chuan Qatar ramchunga antom himna tangin Qatar sarkar hian anhma chok ngai don niin halangta kiltina tangin Hamas ho te hi dan chep chu ani mekka engtiangin nge in biak na hi akal zel don tiro chu rim thiam ala har saviau thum ani hetilai hian occupied West Bank lampanga Israel sipai ten firfiak poltane na in kung kaina nei te dap chuakin operation anei boka West Bank khopui naplu satranga marthang lampanga Sebastia village heng firfiak pol Hamas hotane na in kung kaina nei te hi antom khoma Israeli force ten lu chilin heng Hamas firfiak pol nena in kung kaina nei mi panga ta chu manin an khung khrang toni ti an pung jara Israel hian Hamas hotane na in kung kaina nei Hamas fighter te nisilo hi engemazat nan man towa hei hian chiang taka hayan tir chu Palestinian mipui te hi Hamas lam trang te ania Hamas ho te himna turin anti thei engpo ti turin anin huamani ti alan tira tichuan nikum October nisari tranga tumthleng hian occupied West Bank lampanga hian Palestine firfiak pol Islamic Jihad te Hamas ho te na yenzomna nei Palestinian mi sangsari chuangzat man anei to ani
The Times of Israel chuan Vawiin chun dar khatvela khan Hamas ayoa in biakrem na thoktu te Cairo khopuya anum mek towa Qatari delegation team te chuan Vawiin hian Cairo khopui anpan vele ngala in biak na chu nei ani ngei dona Israelin Rafah khopui beitura hain buat sai na chu akal pui chhomek zela malaman pan mek zela hemi titop tur hian in biak na hian soiho na tel ani dona ni ti anpung jara Mase Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ama pua tumhi lai mai halo soitong khan mitang in thlengton tura inremna te Gaza Palestine lipuite tranpuina tur tamjok thonlu remte tura inremna thathlung te hi siamnima sela Rafah City Hamas battalion pali lai mai laom te hi noi chimit vek turin Israel chuan halu childon thawani ti alo puangjar towa heiwang hian Hamas hoten anbei seile anrot hi Israel hian apom thei harinum chialawa US Secretary of State Anthony Blinken chuan inremna tan in biakna hakalai mek hian Rafah City major offensive operation nei tura anin buat seina hi kaltlang pui rilo turin Israel nena hian angen bok ani voina Egyptian capital Cairo khopuya inremna tana in biakna anei na kalmeka hian chanchin kan buat sailaya update kan thuthar bera chuan mitang te in thlengton tura inremna face khatna chu Hamas ho te hian an approve towa Hamas ho ten he inremna hi anpom na chanber chu US laka thilphut annaya hei hi US chuan ti hlotlin sak atiama Hamas ho hian an mi hren zongjong te an chhozalen vekanga ti chuan niza somni palichungin Israel sipai te hi Gaza trangin an Vawiin anin nukdok vek turania ti chuan chu chuan ayan tir chu Indo na hi atop hlen don ti na ani mase chu thil chu atheng tak takangem le Channel 12 chuan report an pek danin Qatari mediator tele Egyptian mediator ten Cairo khopuya trangin Vawiin khan US official te an pe papa ti chuan US hian apom puinia soi ania mase Israel chuan Vawitam tak anlo sei tongin an soinun lea mitang in thenton na lian per chu thlengma sela Israel hian indona topsan mak tur hian engma apom don lawani tin an pungjar ngal ani mitang in thlengton na tur le inrem na tur chungchanga hian face thum thleng awma face khatna hi anpomani chuan a face thum na thleng hian anpom telang tluk ani dona achan chu mitang jongjong te in thlengton jovek nuwa niza somni pali chungin Gaza tranga Israel sipai te anjabaya in nukdok vek tura ti ani telwang ania face khatna hian nisom lichungin Hamas hoten Israel mi hanren mek zinga tranga mi somthum pathum te anchua jalenanga ti chuan hemi tranga cholkaruk chungin second phase si kalpui le ni in heaya tamjok mitang in thlengton na aum lenga ti chuan hemi chung hian Indo na chu cholsan leilok tur ani bokani ti chuan mitang jongjong te in thlengton felvek ani nuwa Israel sipai ta chu a face thumna tan Gaza strip pumpui trangin anin nukdok vek turani ti ani taboka hebaka hian Hamas hoten an mi hren te an chualai hian Israel tanina tangmek Palestinian security prisoner te chu an Vawiin chuazalen vek ani bok turania mase heng jongjong hi Israel chuan an pomlo ti soilo ma sela inrem na thuthung dang jongjong chu Israel hian apom thaya mase Indo na toplen mak na tur thilero chu Israel hian eng inrem na ma apom don lawani tin thucho an siam joi ngala The Times of Israel chuan Indo na hi top san ani chuan Palestine hoten an puala rampetura an nor na hi Iwen thengin an thurwal pui ramdang tenen na takin an nor chunjom dona ti chuan Israelin ati ratranga hatumber Hamas hote noi chimi vek chu atheng don lo bok ti na ania Palestine hote hian East Jerusalem te occupied West Bank te hi an ramlo chin chunga rinlut turin an phut vek boka chung thil jongjong lo thleng tur chuan Israel hian engtika ma inrem na hi Asia pui harinom lawani anti